abathakathi abantu ebasishaya abantu abafata umuntu aphele umona ingane kabani izophumelela ezexoke nakubantu abakwazi ukwenza izinto bese uyashayeka kungakho sithi umhlaba uhlangene uhambele nalaba nomona qale khona la ekhaya emndeni ebanomona nawe futhi uma uphatha umhlaba uhlangene ngicela ukuthi imali ozoyithola kumhlaba uhlangene awusize ngisho noma ubana ungabi yona imali esiza wena wedwa ngoba le mali le iceliwe basithi umhlaba uhlangene imali oyiphethe iba nozwele nomunye umuntu kungabe yakho ukuthi uzokhuphuka kube mkhulu awubanaka abazali bakho awubanaka izihlobo za noma kuthiwa umuntu bethakade kodwa mesayivele inkinga uhamba umsize especially nje into ethi umndeni noma makhelwane bake baswele ungaziphakamisi usizo yakho ulenza ngokwendlela uzoyizwa into yenza la izophuma uthi umuntu ungani baba undoza uthi wena ngikhipha imali ngiphinika umuntu isithwala into akusithwala umuntu okimi unokuhawukela ngenkathi usuka la ekhaya nguvule izinto zakho awusize nomunye usize laba ebadinga ukusizwa ungabathandi laba phakeme thanda labo ngathi abalutho ngisho udla inyama kunokumuntu ongathi kuhlezi lapha kukhubazekile kunjani uma usuka la ekhaya bayeke laba cebile thatha intuphe laba abantu uzobona into yakhe izophumelela eyami into akusithwala kodwa eyami into mina ehamba nami isebenza ngokuhawukela omunye umuntu imali yami ungasabi ukuthi imali bazoyivala ngeke bayivale imali esuka esandleni sakho ngoba isuka esandleni esinamandla ayikho into ezoma ngathi uthe wena banomona abadeda abashayeke phansi uma uthi abalale bapheke phansi bazolala kanje uhambe phezulu kwabo umhlaba uhlangene ufuna na uvuleleke kungabi nomona uma uqhamuka insuku azihlezi bomama bahlezi awunayo uthenga izinto banike badle bajabule siyabonga uyawuphasisa umhlaba uhlangene ungabi nandaba futhi uma uphethe umhlaba uhlangene musu ukuthi ukhetha abantu umZulu umphethe yini umntwana umfuni umhlaba uhlangene uthi bonke abantu bayinto eyodwa uma uzela kimi nje uma uphatha umuntu une-apartheid uzonqaba lento engiyiphethe mina labantu kodwa abafuni bona yona iphuma kubo uhlangeneke manje umhlaba ngenkathi uba lo muntu umsiza uphathisane yanto ubona umphethi uyamnika umXhosa umZulu uyamnika umtswana umtsonga hlobo lini lo muntu umvende uyamnika umhlaba uhlangene ngenkathi umbona lo muntu ungabi nomoba wazi waba nomona uyanyanya lo muntu wakuboka laba abantu kanti umuntu semnika incebo nje ukhethe abanye abantu coci yaphela indaba injalo indaba umhlaba uhlangene nje awuzihlele wena uzobona njengamanje uba ngikhuluma nje ubona imoto zimile ephandle bala bazofuna wona umhlaba uhlangene kanti umhlaba uhlangene isigubhu nakho ke soyakhuluma umuthi omncane ophatheka ungayiphehlana iswasho umhlaba uhlangene uyini mase ukhuluma kahle uthatha nje la ekhaya ukhuluma kahle angithi uyazibona ezinye igubhu nansi uyazibona amabhodlela emithi okunye nanku la nguvalile lapha okunye nayo indlo ngalezansi umhlaba uhlangene yimithi enamandla ehlukahlukene ehlangane nento thize eyaziwa yimi engithi noma sengiwuhlanganisa ngithi nayi inkosi yeni ngiwuhlanganisa ngiwunikeza umuntu ufuka uhlala wenze lokho awusigubhu umhlaba uhlangene kodwa umhlaba uhlangene uma uzowuthola nje umuntu owuphawuda mhlawumbe sothi insukwane ezo5 uthinta sikutshela ukuthi usebenzisa nani mase ulake ngichaza hamba usebenzisa nokuthi lo mhlaba uhlangene bese wenza into zayo ukuqala ngeke ngikunike into ezobusa wona ibe wena ungagezekile kufuna ugeze uqala bese ngihamba ngiyocela ke njengoba ngithi umhlaba uhlangene let bhodle ngizokunika lona noma yini igama ethi ibhodle ukuthi liyabethusa abantu noma ungaletha ngeplastic ke angithi angizwa lento yes umhlaba uhlangene into nje ngenkathi lento uyithethe uhamba nayo uthi wena into yami ayilungi amabhizinisi yami awalungi yonke into engiyithintayo mina ayivuleki bese ngunikeza lentwana ke le engizokunika yona ngithi uzofika ukwenze kanje ukholele esinefini uma ukhuluma nebadala ukholele empepeni ukholele emakhandle uma ukholela kuleyo nto uyithatha uyixube naletho bese uyakhuluma nguwe ukhuluma ekhaya ethi eyakumina ngithi kodwa manje hamba uyicele wena bomhlaba uhlangene ucelwe nguwe kodwa ukwenzayo ngicela ukuthi ungathi uzenzela wena nonkosikazi wakho uthi ngenzela into ezophakamisa umuzi wakithi ukhulu bemkhulu ngikwazi uma kunenkinga ekhaya ngibasiza umhlaba uhlangene mfowethu umuntu ongawugcobhoza igubhu noma zezibo u5 noma zibe u6 ngithatha amabhodlela ahlukahlukene ngiwacapha ngiwenza bese ngithatha lamafutha yami emgilingwane ngiwenze bese ngithatha lento yami ngizothi hamba ishisa emgilingwane ngiyenze ngithi hamba uyosebenza unebhizinisi lizovuleka unamathenda kuzovuleka umuntu ofuna isikhundla emsebenzini kodwa kokuqala qala sikubuka ukuthi njengoba ufuna umhlaba uhlangene uma ukuthi angikuyisolwandle ngokuhlambulula ngawo uzoyakhona uma ukuthi angikuyisehlathini lengisebenzisa abantu uma ukuthi indaba yakhe ayiphelela umhlaba uhlangene nje umuntu omncane kodwa uzokhokhela kodwa mncane nje bana ke mkhulu ngifuna sibuke lento ukuthi umhlaba uhlangene lo
ukalelekile iminyaka mhlawumbe ukuthi kufune ngibe neminyaka engaka kuze ngithathe umhlaba uhlangane noma ngisho ngina 19 nje ngawuthatha umhlaba uhlangane noma wabantu abathile abasebethe ukukhula asebefuna impilo kodwa sebethe ukuba sesigabeni esithiwe ubuzeka umhlaba uhlangene uma usafunda esikole ungawulanda hayi njengoba uzokuhlupha angithi uma uphethe umhlaba uhlangene uthandwa yibo bonke abantu manje ngenkathi wena unikeza ingane esafunda isikole njengoba unemali ithi ufuna umhlaba uhlangene nje uphathe uzothandwa yibo bonke abantu abaphezulu ngekhundle banjani ovela agcine segila imkhuba ngalithi sifuna umuntu othi mina manje ngizelwe kanje khona ngomncane kodwa sengiphushe ukuthi ngikhulise umuzi wakithi manje akwenzeki uyawuthola umhlaba uhlangene ungabe no20 kodwa uma umele umuzi wakini uqala uye phezulu mina sowumele ukwenza into zasekhaya awufundi mhlawumbe uyafunda kulungile kungcono lokho kodwa awuthathi ukuthi ufuna ukuba nawo uba nemali ubuye ukubusa kwakho ohlonishwa ngabantu ugcina yenza imgilingwane hayi awusona isithwala ngithi umhlaba uhlangene ukuphendula into kwathiwa angeke izilunga kodwa abantu abashoyo bazokubizwa ukuthi uthoya njengoba nami bengibiza nje ngifuna sibuke le futhi umuntu kamhlaba uhlangene ungathi uzomhlasela wena ebusuku ngeke kwenzeke izokushaya ukuthi manje labantu baningi kakhulu ngeke ukwazi ukubathinta wena uzohamba uthi ngilanda umuntu endakade umhlaba uhlangene uzokugila wona uma uza ngobuthakathi uba sasithwala ukuthi ngenkathi uqhaba ngemlingo yakho uzobusa wona ukushaya wona futhi ngifuna sibuke lento abantu bagilekile kakhulu othandweni ethi isithandwa sami ngifuna ukusibuyisa udali wami ngifuna ebuye ngabe indoda ngabe umuntu wesilisa besithanda isikhathi eside ngifisa ukuthi kwenzeke izinto ikhona into enjalo ukuthi kungabuya umuntu ebengenaye othandweni sijabula naye kumnandi kodwa akusenzeki ikhona phela lo nto umuntu uyabuya okokuqala umuntu ngenkathi eza kuwethi ngifuna ukubuyisa isithandwa sami okokuqala ngibuthi mina sahamba kwenze njani nje iqiniso uhlambuluko hayi mina lo muntu ngaxabana naye ngabuya manje ngiphuzile ngamshaya manje wadile wathatha impahla wahamba ngicela ungitshela iqiniso uze ngisize bekwe kwesingaki lokho kwenzeka usho yini soyenzile kuyi indoda lapha mina sengilahla ngimfuna umuntu othi ubuyisa intombi hayi ngamanye uyele kulezo iganga ngifuna umuntu nobuyisa into aneshow ukuthi lo muntu lo nginenjongo na ikho into bengifuna uyenzeke bese siyahlala phansi hayi indoda sizoyenza kanje uyabuya umuntu ukubuya komuntu ke uhlanganisa izinto ezimbili ufika uchuma idlozi lakhe ngeke umthumelele imntilwane ungaqondi usho antu uthe ufuna ukumthatha umenza inkosikazi sho yes ubabani ufuna umenza inkosikazi bese ngithi mina wena masibani uthi ubani ufuna ukuthi la kwenza unkosikazi ngicela ke idala zangane nedala zakuba zihlangane isivumelana sethi ufuna ukwenza unkosikazi umuntu omenza unkosikazi uyamlobola wenza u1 no2 no3 athi yebo ngenkathi mina ngikwenza lento izokwenza uma soganga futhi wena iyaphela uzomlanda abuye ukhipha unako ngabe uhola imali encane ngabe njani uhlanganisa umondla njengonkosikazi izokhula ngenkathi sokuthi ufuna uzogibela kuyazohlala la kophela yonke into uyabuya umuntu kodwa enza isivumelano ukuthi umbuyisela sona asidika abantu abalanda abantu bazoba ngodomela futhi uma kwenzeka umlande ngicine ngimazi umuntu somlandele ngiyamazi odlala ngayo nawe ngakujikela mina uthi uma sofika la ngithi hayi ngifuna ukumgqoma ngomkhipheleza kahle sengifuna ukushintsha ngoba ngibona into nesigangu ngifuna ukuphumelela kodwa ucindezele abanye abantu undosi ke lo owenza lezo zinto khulu ziningi izinto engibona la ngibona impondo la ngibona igubhu la kwenzakalani ezani lezimpondo senzani la angithi phela noma ngeke ngichaze konke angithi njengoba sethina umhlaba uhlangene phela indoda uma kuyindoda elwayo hlezi nenduku ehlukahlukene awube nenduku yobakusasa ngoba umganga uthi isagela sakho siphukile ufuna uhlezi ucuphile thina sithi sihlezi kunabantu ethi umuntu ufuna ukukubulala ungenza ngalutho uthi uhlezi kunomuntu ofuna ukuthwebula inhlanhla yakho ungenza ngalutho uthi uhlezi kunomuntu ofuna ukukudobola ungenza ngalutho uthi uhlezi kunomuntu okumonazala ungenza manje njengoba sibekile imithi isebenza kanje inemithi ehlukahlukene amethu umuntu ufuna ungiqinisele nje khona abantu bafuna ukwenza into ethi ngiyakwazi mangiya lapha ngiyothintana mangiya lapha ngiyothintana mangithinta lapha ngithintana obi iqiniso zezinto zokulwa angibeki phansi le mithi nje inemithi la kulona uphondo lokudlala ukusebenza uphondo nemisebenzi yakhe engibasebenza ngayo ethi umuntu bafuna ukungibulala abantu ufuna ungiqinisa ngizofika ngikwenza emgilingwane ke ngale mithi lo ngenze ikuvikela ethi omunye umuntu mhlawumbe ngikuphakamisa indlela ukuthi hayi sengifuna izitha zakho mathi ziyakufuna undisa
ya ngifuna undize mase sizakuhlola ukuxhumana endlovu uma bathi bayakuhubha noma kuhubha ngezitha ufuna undize uyishiye izitha zakho kungake impondo zami lezi ezisebenza abantu azihlali phansi zihlala phezulu kodwa ngeke ngiluchaze ngaluye yoba oba ngikhuluma ku TV boza balibona ofika efuna ukuthi mina nginenkinga emsebenzini ukhona umuntu ofuna ukungishaya noma bayangishaya bafuna ukungibulala ngofika ngumgile simkhuba ngazo ngenze zona zimele umsebenzi ayihlalela ngawona umhlobiso lapha phezulu nakule ndlela ehlana zikhona futhi nazo zikhona. Unazona igubhu ongathi usinika umuntu isigubhu noma uthatha nje umuthi kube ukuthi uyathaka umuntu ahambe nomuthi asikho isigubhu ongathi uyasikhipha? Hey Nkosi yami anginazo isigubhu mina ngisikhiphela umuntu anginazo isigubhu mina sokuthi ngisize yena ngaso esokuthi ngumnike mina ngeke ngumnike futhi mina sengimnike phela ama ngumnika nje futhi abanye abantu angisezukubasiza into mina engiyikhanda kulesigubhu ithi mawuqhamuka ukuthi mina ngifuna inhlanhla yami iphakame ngicophoza lezi igubhu ngihlushwa ngabantu ngithatha igubhu ngiyayicophoza ngenza lento ngihlanza lawa makhambi engizowafaka nalo nto ukuze ahambe lapho isayo nomunye ayithola uma uthi ufuna ihlale isize wena ngiyakutshela ukuthi sofika senze kanje sibhalansi into yakhe ihlale ngazo lezi igubhu kodwa sihlale kuwe sihlala kimi awunaso sithatha uhambe naso. Akwenzeki ukuthi uyaphoqeleka ngempela iclient liyaphoqa ngalendlela ukuthi kuyenzeka kusho phela mefuna izigubhu zami mina mangicophoza imithi ngazi noma ziko-20 noma zingaki nayize zilapha kusho ukuthi kofuna phela ayithathe zonke uma efuna manje ngeke asithathe phela sisodwa balento engiyenza mina ngicophoza kuzo kunemithi ehlukahlukene ngihlanganise lo muntu ngithatha amakhambi ngihlanganise nginika umuntu ngabe inhlanhla ngabe futhi kokwenzeka into ethile njoba ngithi mina isigubhu sami lamafutha yami nengiwathatha ngikunike ngoba yiwona osazohlala isikhathi mawenza izinto uyasebenza kodwa lesi sigubhu ngayi impela ngikutshela mama kuthiwa akacela uhambe nesigubhu awuhambe nesigubhu kacela uhamba nenhlanhla yakho wenzele yona kuphela ngalezo igubhu wakhandwa wanaleyo mithi wakhandwa nalezo impondo wakhandwa uhambe wena uphethe lento akuphe yona ozofika uphakamise ngayo izinto phambili engasigubhu kuphela ayiphumi. Ngifuna sibuke isichitho ngabe eseyintwala zengulube ngabe ngishawe ngesele ubuso buyaxhifika ngabe ngishawe ngeinduna ngabe ngishawe ngobukhuphe esichitha yonke into engithi ngiyithinta sichitha abantu besilisa sichithe inhlanhla umsebenzi sichitha konke engikuthintayo. Angithi phela lapho ke iyona into le esithi uma sithi lento icishe ifana into lesesikhulumile sikade kahle into ehlupha abantu phela nesichitho lento esithi nje iphazamisa umuntu anyanywe ngamadlozi anyanywe ngakonke anyanywe ngabantu anyanywe ngani isichitho sikaningi into ethi isichitho omunye uthola ukufaka amaxoxo omunye wasebenzisa into ethile nje inyanyekayo hamba nesilwana amakako otokoloshe izinja yini nje uyabona inja mayiqhamuka uthi fuseke vele wena mawuqhamuka kubantu abantu bazodeda inja isikhathi esiningi siyithanda ukuthi yasigada kodwa bayiqhamuka la ufuseke wona isikhathi esiningi manje ngenkathi wena wenza umuthi wena unika lo muntu lo noma ngabe umnika inhlanhla umuthi wakho umhlaba uhlangene awukhiphe yonke into eyavalwa kumuntu oba ayike inhlanhla azoyithola enaleyanto ngithe mina kokuqala umuntu akube clean yena andokuba thiwa athathe ini lento mina ngomnika yona uma egeje lapho ngeke into yakhe ilunga isichitho phela yiyo phela lemithi ofuna isikhiphe silahle ukuze isichitho iso phela sibhidlize yonke imizi yabantu uma kuthiwa nje wena umuntu ufika wamenzela igubhu wamnika ngaphathe kanje hamba isigubhu sisolo soyenza singaxhumani naye kimi angisho kwabanye abantu kimi mina kufuna isigubhu sami engisenzile kube ile mithi engiyenza ngegubhu ihlangana nale mithi ngayixova ngayenza hamba yolwimpi wenza ukuthi nokuthi labantu ekade wena abantu bayiphosa bona ngobuthakathi ngenkathi nayo soyikhulumisa ibuya na ngobuthakathi kubo futhi into engiyithandayo ukuthi ayisuke lento kuwe iye kuye umuntu ngqo iyomhlupha angasalala. Unazo nenhlanga ongathi ezenhlanhla uyicaba umuntu zihambe naye ikhulume naye inhlanga zenhlanhla wenza umuntu uma uzomsebenza umphakamisela wenzele ukuthi into yakhe ingaphazamiseki bese ihambe naye ihlale naye Yesu yakwenza phela lo baphela sikhuluma ngezinto ezikanje ngenkathi umuntu umclean wamenza phela ufuna ubuye umphakami nokuthi noma kubantu angabi lula ukuthi abantu badlale ngaye sikhona impela kodwa kimi awuzithola same time ufika ngoba ngifuna uqala lo mhlaba hlangene ukuclean yes mhlawumbe nje ngokuthi yes ngisho ukuthi abantu bazokubulala uthi uthola inhlanga kanti usazithola same time kodwa ngoyenza into manje laba bantu mina laba bantu abakufunayo wena bangakuboni wena
ngeke uyithola ngakufaka mina inhlanga konke la uhamba khona mabe khona uyanyamala hayi ngofika ngikwenze ukuthi uzusaba ukuthi kodwa into izokwenza ngithi mina izokwenzeka manje bathi ungicabe mina ngifuna ukuthi ungiphakamise ungicabe ukuthi cha layela mina njengamanje abantu bakulaba bakufunayo so thatha lo muntu senze ukuthi nokuthi sesixoxile nawe futhi walisha iqinde enandoda ngixakekile manje ngenze izinto engizenza vele phela bazosithe kathi abantu bavinjwa yini kanje basithi uma phakathi ulibhodo lomthakathi waba nje kuseni ngoviva ngithi kwaba mnyama inyoka zathi ziyangena kusangene kanga zangena kodwa kuphuma akusaphumeka ya ngene ubambeke la hayi indawo ukuthi uzohlala ephandle ngena ngithi ufuna ukungena ongena lo vule igate ungene uphuma kusaphumeki nabo ke abantu methu ufuna inhlanga zokuthi mhlambe avikeleke ufike umenze into ethi umunye bayamjaha ayi mabamjaha phela sathinta izinto lezi phela izinto lezi ziyasebenza ayanyakaza la ziyanyakaza hayi ziyanyakaza endoda phela ukusindisa umuntu bafowethu asikhulume iqiniso kufuna uyimisele ngakho futhi lento uyiphile uyizwe kuwe futhi ukhathalele ukuthi abantu mabakunika imali ungabe ukuthi uzoba nesitaka abantu uyaboya kunemoto uyabona amateksi konke lokho emoto khona ukugijima okwami lokho kodwa kubalulekile angiyibeki imali ukuthi makukhona into eshoda ngibakhathalele futhi la kunjenge umuntu onethilomo yabo uma efuna into zakhe zihamba kahle ka odizini nathi nje basebenzana manje sinika imali uzokuthi uDr Ndosakeka umtholi umhlawumbe ngithola kuma WhatsApp sengofuna zona izinto zokuthi umuntu mayefuna into la siyaxoxa kanti kuhambeni sinabantu la phambi kwesikhathi nje ikhona into ezokwenzeka la kodwa ubuya sekunti ikhona sinabantu thina la kithi asikakwazi ukubamba umuntu kusemile yabo asikwazi ukubamba umuntu kusemile kodwa uyazithola ilwane uthola amabhodlela seliphumile lahlala kufuneka ngesikhathi ukuthi abantu manje bayinkinga baze bakwazi nalowo muntu bayizitha ngisho khona la endaweni umuntu mekude siyamnika okunye phahluke nje umuntu nje akhulume nje ngikwenza into avela phahluke umthakathi hey wena ukuthi nokuthi vala umuntu bongamphenduli sokunjalo ke phahluke nje akhuluma wena ngizokuthola kwathi imuthi magic ifike yamdlala athi khuluma impihlo wayikhipha ngawe ikhona lona kodwa wena osuke lapha khathalela abantu nokukhathalela ukuthi bazokunika imali khathalela labo ukuthi umuntu mayefika la ayithola into ayifuna nami futhi into engizoyisho kuyo ukuthi mina ngiyayidika futhi ayenze izoyenzeka into yakhe. Ngifuna mkhulu siphethe futhi siphothule ukhulume nabantu eningizimu Afrika othi umuntu ngokuqala ngeke kubona ikhehla kodwa ngiyalizwa ngiyithanda futhi indlela elikhuluma ngayo ngakakuthanda ukusondela eduze kwalo utholakala kanjani kuphi la ukhona phinde bakhumbuze futhi abantu. Yes mina indawo engitholakala kuyo ngiyazi indaba makuthiwa umhlaba uyalingana phela waqala iJozini yonke umhlaba uyalingana shuthi nje mawusuka nje uzala ekhaya ungena eJozini Welly Bridge uhambe ufike endaweni okuthiwa kwaSikhemelele kuyidolobha nje elincane linedodlwane uSikhemelele mawufika eSikhemelele ke uthatha right ubheke endaweni okuthiwa izamazama umgwaqo yemboza ubheke umgwaqo uthi uyezamazama ubhuqo uhambe mawusuka eSikhemelele 8 kilometers uzofika la uma sohambile umgwaqo yezamazama uthola ibhodi elimhlophe elibhawuthi zamazama crash ujiya ngo right uya kwa Dr Ndosi kumaphekathuli libhodo lomthakathi imoto zami ezinye zisebenza lapha erenke kwaSikhemelele uma kuthiwa umunye akanamoto ufike ebusuku ziyahamba zimlande ufike eNtatakusa ziyahamba zikulande unemoto yakho uyakwazi uhamba uzofika uhamba ngemoto encane uhamba ngemoto enkulu kuyangeneka nje ngitholakala ezamazama ke mina endaweni yasemakhabelweni la ngitholakala khona esigodlweni ekhaya angihambi ngihamba mase ngiyosebenza kuphela angihlali kwenye indawo ngila esigodlweni ekhaya njengoba wena ukhona nawe. Maphekathululu ibhodo lomthakathi madoda inyoka zagunyana zombili zafika zithi izobulala kodwa kubanga kusenzeka kwabulawa zona sila ezamazama kwamhlaba uyalingana esigodlweni esikhulu kaNdosi uyayibona ke insizwe uyabona amadoda amakhulu uyayibona impondo kuyaseqiyanzelwa kujuliwe uyayibona impaphe zepikoko konakele kakhulu ngiyafisa ukuthi uyilandele lensizwa umlandele